Dobro jutro, učenici moji. Da li ste se naspavali svi? Da li ste spremni za ovaj sat tu? Pošto sam ja primijetio da danas, juče, ajmo ovak reći, ja sam isplaćivao sebi cijeli tjedan tu ovih coinova. I sad je jedan put sve roknulo na gore. Pa sam ja sebi mislio, shit, mogao sam malo sačekat pa je bilo 12% više. Ali jebi ga. Ne možeš sve imati da hoćeš. Znači ovo je bilo ta epoha tu kad smo mi tu prespavali i onda smo dole opet isplatili se kak se zove, iz US dolar tetera u Ethereum, pa malo trgovali, to ću vam pokazati na telefonu kako sam tu trgovao, ja mislim da sam 0.7 utrgovao, onako za jebancije, dok sam igrao igricu, dok sam pecao. I prodavali i gledaj sad, još. I sad moji kolege su rekli kao iće na dole, ali prvo mora to obaviti to svoje tu. Pošto ova linija tu, kako smo naučili, ide sa ovom ne, lažem, su ova support linija, tu puca, pa će on to tu dodirniti i onda će pasti opet dole, pa se ja nadam opet kupiti. Normalno, sad ste vi primijetili da je tu nešto glasno malo u razredu, otvorio sam prozor, ptičice se čuju, glasno je. Vidite, ja sam se sjetio da imam još negdje Ethereuma na tim stranicama, pa sam ja pregledao sve na Washingtonu, koliko ima još na američkoj burzi. Nisam dugo bio tamo, jedno 800 dana. Pa sam ja tu prekontrolirao, je li ostalo još negdje šta. Pa sam ja vidio tu, na ovom ostalo još $25 vrednosti Ethereuma. To sam ja nekada davno minirao, ali se ne isplati. Nije se isplatilo tada, recimo, zato što je bilo puno nanometara. Grafik karta recimo imala puno nanometara, pa puno struje troši. A ova sad ima manje nanometara, ko što sam rekao, a ima, ko što tu vidite, 70 megahaša. To vam je puno. Ova karta normalno što sad unutra ima, može do 88, ja sam ju nagurao do 88 megahaša, ali ne možeš snimat. Morao bi s telefonom snimat, ali i to je moguće, mogu vam pokazati kako to ide. Sad ću vam pokazati kako se to skine. Da vi možete sa vašom grafik kartom isto tako minirat, majnovat te haševe, kako se to kaže, verificirat te haševe, znači vi vidite ovo zeleno tu, to je neko nekom poslao novce, a ja sam to izračunao da on to je poslao 100% i hoće svoje pare, kolega. Znači, ja dobivam tu taj novac na ovaj wallet, ovo je moja adresa, a ta adresa je specijalna adresa, ona vodi do mog USB stika, znači on je offline, nema interneta, a USB stik je toliko sitni, ima toliko kilobajta gore da ne stane ni slika gore. Znači stane samo informacija ta koliko si para imaš i ne stane virus gore. Zato sam to sve kupio na nekih 100 eura, ne znam, nije 80 eura. Ali ne moraš, ali ja jesam, pošto kad imaš malo više razmišljaš. Tako dalje. Znači ja sam došao do te stranice opet koja je direktno konektovana sa mojim ledgerom, sa novčanikom mojim, sad ću vam to pokazati kako to izgleda, na što to liči. Ledger. Evo ga. Nije skup. To čudo sebi kupiš. Imaš 3 coinova, možeš staviti različite, znači staviš Bitcoin, Ethereum, bla bla bla, ja to nemam tu na ovome kompjuteru, nego imam na laptopu koji je isto offline, njega samo kad trebam online, bude online. I znači ja tu sad gledam, kontroliram, to nije uvijek aktualno, treba sve vrijeme, naravno. Sad ću mi to skint, sad ću mi to sebi downloadat. Ja ću vama te sve linkove kopirati dole u materinu, u info. Znači idemo, ja ću vama direkt linkove staviti. Da, vi ćete to skinuti jednostavno sa direct linka. Gdje je moja Pools, help, home, help me, step by step guide, tu moramo ići. Ok, znači Isuse, kako sam na to našao uopće?
Ja se ne sjećam kako sam to našao. Evo ga, download nanominer. Njega stisneš jednostavno, onda ti se otvori ovo. I onda ti stisneš ovo, ali ja ću tebi staviti direct link tako da ti to možeš odmah sebi skinuti, gotovo. I onda nakon što si ti to downloadovo, to ti izgleda ovako. Ti si to odpakirao, downloadovo si to sad ovako izgleda. I nama treba sad ova konfiguracija tu, config.ini, kod vas vjerovatno ne piše ini, to je samo kod mene dodatak da ja znam šta je virus, šta nije. Znači, desni klik, bearbeiten, to znači kod vas preuredi ili... Izvinite učenici, morao sam malo rezuckati tu ovaj video pošto sam zaboravio tu email adresu svoju izbaciti, ne morate baš sve znati o meni. Kad već imate moj novčanik. Ok, znači, ja ću vam ovu konfiguraciju svoju kopirati dole, tako da vi možete samo kopirati i onda ćete to kopirati u vaše i ćao. Samo ćete izmijeniti vašu adresu umjesto moje i stavit ćete recimo ovdje vaše ime, šta ja znam kako se vi zovete, tak se zove rig, znači ta mašina na kojoj radite, date joj ime. Ime workera, recimo vidite na tom rigu možete imati 3 grafikarte vake, 3 nake i 3 stvari minirat na A, 3 na B, pa onda imaš tu ime. To nama nije bitno, zato sam na 2020 upisao 2020 i rig name CryptoHire. Koda je to bitno, uopće nije bitno. Bitno je samo da ovdje piše vaš wallet i da vaša email adresa piše tu da možete to kasnije izbaciti. Da se automatski izbaci, da vas ne mora pitat. Inače dođe e-mailom, mislim. Nisam ja više siguran. Hoće to popamtit sve. Nanopool. Idemo dalje. Znači, moja adresa je ova lijepa. Search. Sad već tu prve podatke imamo. Koliko smo mi tu dobili ovi. Koliko smo toga tu. Kad ti to sad ostaviš 24 sata, onda on ima čist podatak koliko bi ti mjesečno zaradio. Ovak je on sad izračunao, radili smo pol sata. U tih pol sata je on našao 15 transakcija, 16, to nije puno, ali uvijek to varira, nije to svaki sat isto, jer ne možeš ti sad reći da u 4 sata ujutro neko isto šalje ko u 13 sati popodne. Da to ti treba 3 sata, puno vremena. Znači 3 sata fizička na zidu, koliko sati je u Kini, tamo u Koreji, koliko je u Americi, koliko je tu kod tebe, da možeš vidjeti kad se ljudi bude. Ja sam to nekad znao i budio se. A uče opet u taj fazon. Nije to teško. To može svako, ti ja kažem. Uglavnom, ti si otvorio tu konfiguraciju svoju. To si sve utipko ovako. Znači svoj wallet si napravio. Ako nemaš wallet ideš na bitcoin.de. Napraviš wallet ko što smo rekli u prošlom videu. I ako nisi tamo napravio account onda moraš negdje drugdje napraviti account i sebe wallet naći. Uglavnom tih walleta imaš koliko hoćeš, najsigurniji wallet ti je na USB stiku. Jer ako držiš na burzi i burzu hakira, neko oda ti pare. Ja sam izgubio par tisuća. Na tako jednoj, na Poloniex mislim da su hakirali tada. Ne. Kripsti, tako nekako. Tada nije vrijedilo toliko puno, ali danas bi vrijedilo toliko. Uglavnom, znači mi smo to konfigurirali, stisnemo na enter. Vi idete na sejfanje, ja ne idem na sejfanje, pošto sam ja, moje je safe. I onda idete jednostavno na nanominer, double click i onda vam on starta. Ako nije vaša, ako nešto niste dobro napravili, ova adresa, to je kao porez, ali to se da isto isključiti, to ćemo napraviti još jedan video kad budem skužio kako se to radi. Prije se to moralo sve konfigurirati ručno, a sad imaš to tako gotovo, već samo stisneš i čao, radi. Sad ja tu vama scrollao na gore, ali primijetio sam da mi je email adresa gore, pa bi opet morao rezuckat video, a to mi se ne da. Znači, vi možete, da još nešto jako bitno, ovo MSI Afterburner.
Njega ćete skinuti, ja ću vam isto direct link poslati, on će vam se ovako otvoriti ili možda drugčije. Nije bitno, uopće nije bitno. Znači vi ovdje imate auto dugme, što je malo prozirno djeluje, malo. To stisnete. I onda on automatski radi temperaturu. Ali mi to nećemo. Mi smo ga pojačali manual na 100, zato što ja hoću maksimalno izvući iz grafik karte trenutno. I vidite da ona ima konstantno 80 temperaturu. I ako se bojite da će tu nešto izgoriti, može jedino izgoriti prašina koja je na grafik karti, da se tu nešto zapale, zato se mora uvijek čistiti, mora uvijek sve biti čisto i čisto se držati, jer to daje i performance isto. Ako je čista grafik karta, to vam je oko, ne znam, nije oko 5 stupnjeva. Ozbiljno vam ja kažem, to se osjeti odmah razlika. I šta je još bitno oko toga svega? Da, ne može se zapaliti ništa, pošto ima šut šalter u sebi unutra, ona čim dobije neku kritičnu temperaturu, ugasi se. Znači ti upališ ponovo i čao. Znači nije to ko prije da ti tu sad nešto možeš pokvariti. Po ovome kak sam te ja sad tu naučio, ne možeš pokvariti ništa. To ti ja garantiram. Znači moraš gledati, ako je sad ljeto i vani 50 stupnjeva, naravno da ti ovdje nećeš imati svojih 80 stupnjeva i da ćeš imati loss u performansu, da će ti se gasiti kompjuter. Znači trebaš znati svoje granice. Sad je vani trenutna temperatura kod mene. Trenutna temperatura vani, ne znam, nije ni bitno, negdje oko 10, 11, da vas ne lažem. Osjeti se da je hladno i ja sam baš otvorio prozor zbog te grafik karte, pošto strašno vruće bude unutra. Vi sa tom grafik kartom možete, ona radi heševe, ali to ćemo jedan drugi puta objasniti to odmah i za Bitcoin i za sve. Da, može se uglavnom lozinke hakirati s tim i sve moguće raditi. Treba samo znati kako. A to ćete vi sve naučiti kod mene ako ostanete uz mene. Toliko od mene. Ako je zima vani, vi ovo upalite, onda se to isplati raditi. Vi plaćate struju, da, 300 W non stop, boli me dupe. U sobi je toplo, znači vi ste po zimi, imate grijanje, platite za to i još ste plaćeni što je upaljeno grijanje. Znači nije to zajebancija, vi tu dobijete realne novce. Ovo za neke možda, ne znam, kriptovaluta, meni je to čist novac, ja sam ga kušao, ja sam ga osjetio, ja sam jeo stejkove i ribe i bio u hotelima. A to neko drugi platio, ja nisam. I mogu vam reći da se to strašno dobar feeling. Samo treba znati zadržati kombinaciju. Neki ljudi misle da je bogat bit, bogat si pa bolite kurac. Nije tako. Nije tako. Budiš se noći. Čuješ kako para kapa. Nije ozbiljno. Treba uvijek biti tu, uvijek to gledat, radit. Jedino ako si swing trader, ako ti stvarno boli dupe, ako stvarno čekaš na 100.000 Bitcoina, onda sačekaj dok bude na 100.000 i kupuj samo. Kupuj. Toliko dosta od mene. Ovdje ja sebi sada uzeti burek i jogurt. I to je to. Od mene toliko. Znači, riješili smo. Kupite si ovo čudo. Ledger. Ima na Amazonu, ima svugdje. Za kupiti. Ima novi. Nano Ledger X. On ima NFC. Znači možeš bez kabla preko telefona gledat. A da, uglavnom, kad to čudo imate. Imate jednu aplikaciju za telefon. Ona je samo monitor. Znači ona nema veze. Ima veze, ali teoretske nema. Znači vi možete vidjeti na telefonu koliko ima novaca i koliko to uvijek raste, pošto ima tiker u sebi, ali ne možeš ništa isplatiti. Mora biti direktno uštekano. Znači imaš ti ekstra kod na tome. To je priča za sebe. To bi volio jednom popričati u jednom ekstra epizodi u jednoj. Znači vidimo se dosta za danas. Laku noć.